kene udan gede guys, kena sampean udan terang mendung apa priben guys. Kena aku yang mau udan baik guys, kita tak deleng ya keadaan pasar. Tuh. Oke, ini so guys. Oke, ngarep aku tukang gesek ikan asin, ikan cuek, ikan pari ya guys. Tuh, deleng dagangannya aku, tahu masih, tempe masih, kayak pete masih ya guys. Kalau mentah juga masih. Nah, ini nilang nabur ya guys. Tuh, bawang-bawang masih. Oke, daging juga masih ya guys. Timburin aku tukang ayam wis balik ya guys. Kayak tukang bakso, sing udan laris tukang bakso ya guys, soalnya anget-anget. Lagi namburi tukang sawo, tukang pelem, tukang gedang ya guys. Anak kacang suku kongko, ayo monggo para sedulur di order ya guys. Ojo lali guys, mampir-mampir nang pasar Gebang, walaupun pasar itu baru pasar tradisional tapi lengkap ya guys, insya Allah sana kate ya guys. Apa nok? Iya ini guys, ono wong tuku tokonya dendengin. Melayani walaupun 5.000 tetap bersyukur ya guys. Ayo monggo para sedulur di order ya guys. Tuh mburin aku tuh ditarini demi awe tukang bawang ya guys. Sekiye gantene Mak Keri, sekiye ditarini ya guys. Mak Kerine wis pensiun alias wis sepuh, wis tua, ora dagang maneh. Alhamdulillah pokoknya jadi menungso kudu bersyukur ya guys. Kan gue dagang rame, alhamdulillah dagang setia Klaten. Pokoknya jasa Rengersula, jasa Mbak turung pan gawan no